megalayapost.news. Kalong shisha kasngi ke bakmen bat ki umat jong kejikmen kitu hakwe kalong yeng baka social economic and life development committee jong kanong ji district bakentup ki pratili ki balang jong ka presbyterian kilala ban plepat ba no ya kawe ki yeng ka bagila shna subha baru ban IT ya kani ki yeng shakakong Theresia mau penyang ke bolong kanong yo pediang ya kani ki yeng bahap ka balang presbyterian saat lingdo ya kani ki yeng lawan ban ple do reverend HL Khongwir beri moderator barim ka KGP sinat sabngi kem kongsan balai donika langru wamli ka mauti ba Charles Marngar pada beri sekretari ka SELD committee bala demeta ka bakrau ban pendiang ya kani yeng la saki langru ha kani si da jingdon lang kinang yalam bagi dekat ka SELD committee baru kentup ya ka kong Theresia mau penyang ke bala yo pediang ya kani yeng bala pensna da kani ka committee kemala penpau ya kani yeng laksana ha jinglot ke bala kot sya kalai lak tingka ba kalong ru sisa ka jingkemen ba kani kalong yeng bala yo pediang kila yo ban pendon kam ya kani yeng kum ke jakari tingen ba ban sendor ya kalong yeng kalong sem Kawai kong Theresia inyo wan syong wan sa hane rengkat bat ikon ni zoni nado menta kasih ya ulu shabi te kong daga musim kawa kemen ka basopha ngai ti piu lu shabi nado menta kasih pi syong pi sa aga geyeng punan kam yaka naga menta ka jing khoi pi bat ikon pi baro Tiya menta yin rong sapo jangka yen. Anak kanda penpau ya kacing songo ya kita store baik edungi bat ya baro di district committee dan basam rongga balang jangka district baro tiba rasulan yang jadi kacing solan bagi perkat yang karu pentai ngadak da kacing kemen ka bakrau ayu ru ya ublay namla asban hat ai baro ha kacing long klok jonga karu pentai datang ke tahi namla asban perkat bakai leisbun ya pi baro ki balas solan yang Kekantan kita store teman besan badeka balang distrik badeka komiti balang komiti distrik kau boleh untuk hidang nang yo dang ya cam pilihan hamba pilih dan ya rakun yang ada berkuntai kiweru leisbun di nakaliang juga palang ngidap da kajing sungkuman ka bakraw wana pedeng bun kilonggin ki padon po ka district di jongi kumala kram Malaysia kamat dari nakaliang juga district bat ka komitihi kila tibet na kapantapan ai ya kanika ya kanika yin kapan ningkong singila ang kumta kapa nakaliang juga SELD committee ka district hiru ka yo ay kala pansina bat legit na kapanta jong ka yin jong Theresia mautnya Way ni kita khat po kapalang ni jongi pat apa ni yo ay kajing tip ako bedip ani ka bata nakaliang sa kapalang ngidap ta kajing smoke kuman ka bakraw hadu kata pan ni smoke kuman ru ba akan ni kasngi ngila ban dan lang kumni nakaliang sa kapalang nakaliang ka district but nakaliang sa committee ru kabadon ni kajing kli na kamtaban sna bat ban pray ya kan ni kakam Tiang isko kumen habang idon kumni hakani kapor ka umna. Manakaliang juga balang ngimdon ni ay nakamtabang siu kaliang ka district nakamtakin ni kijing lebha ki mama pi lebha nakamta kani kalong yen ka balang sungi ka bangas no thu baba pi lebha ya kani kalong yen kalong kijing lebha nakamta jungi kum ka balang hi baro away. Drake ay ka panakaliang juga balang idon ban ong kani kapor kamta kalong tang ban kan mau kijing duai na kajong ka district kan mau kijing duai na kamta jong kani ka committee SELD committee kumang isuthu kidang don sibon ki kam kiba dang don hapo jong kijing perkhat na kamta panyarap ya kiba don kam kijing rap hapo jong ka district hi baro away ka SELD committee hakatsnem Arajar Arpulai
hakajing yeshong perkhat kam ngila perkhat ki kam ki bakum ke komiti ngim trai hapo laga jong ke district ki balang ki badan hapo ke district tena kaliang jong ke SLD komiti hadin bangila de bani perkhat sani bha takawai ke sur ngila rai bangin pej budget iki long yeng kawai na ki long yeng hapo ke district banyarap ban pensiona yeng ban nakaliang jong ke komiti kelapha sia ke kam sia ke floor jong ke district ban nak nisong kemen ban nakaliang jong ke district hibar kawai kila pediang bat kila aibor ya kene ke komiti ban jet ya ke long yeng hapo ke district bat ban pensiona ya kata ke yeng bedok bat kami gejeng ya keran bat de ban na ingin yo pisah ban pensiona ya ke yeng te ngilai shimlang te kawai ke sur menyarai ba ngin thau kilat kiranti ki riu shimet dan nang no ki bala banyaram na kamata ban pensiona ya kene ke yeng te nagaliang jong ke district kala aibor ni ke komiti ban nagaliang jong ke komiti hadin kata ngila persang ban thau kilat kilanti ban habing ngila persang ban thau kilat kilanti hausnem arhajar arpusau ngila dan kejing temu ban sna ni ke yeng tin rei namar ba ngim patla ban penkot ia kata kejing penmang pisa di khamla ban de hausnem arhajar arpusau bat hakaju kopor ngila jit ia ke yeng kejong ikong Teresa hausnem arhajar arpusau da kejing sothu jingmut lang bat kebalang presbyterian saat lang do ke komiti ke awan hangni ke balang bat ila wan hakne ke yeng ke jong i bat ngila shim ya ke rai ban yarab ban pensiona ya ke yeng ke jong ikong Teresa mau penyang hangni ke balang presbyterian saat lang do dekum ke komiti ngimla kam dapan pau ya ke jing sngongu ke bakrau yo play bo pli kene kalat kelenti bangila ban pendap ya kene ke yeng tengah yang kene ke por kum sekretari ban penpau nungkong ke jing sngongu yo play ke baar ke jing sngongu iki riu shimet ki badai ki khot hi jong ka komiti SLD komiti nadu usnem arjar apusau apusan bat ki khot jong kene ke komiti jong kene ke snam padeng ki khot ki balaya no senyang ngam kwa ban penpau ke kerteng hang ni rei shimlang ke jing ai khoble ye phi parot ki bala no senyang ban penmi ikene ke pisah nop ta ban sna ye kene ke yeng ke jong ikong bat hakajuk ke poru nasngo ban penpau hang ni ke jing ai khoble ke bekerpang na ke benta ki officer sarkar ki riu shimet om tang napo ke district ke jongi rei na sabar jong ke district ke jongi ki balaya no senyang hakabor ke baki kila banyarap lem ya kene ke komiti ke jongi bangi yo ban sna ya kene ke yeng bat ban pendam dan kaliang jong ke komiti ni ai ke jing khoblei ke bekerpang ya ke jing kerku kerdo bau blei unang kerku iki bat ngin sapen poiro ke jing sngongu nang baki siti ke jongi ban penpoi sha kini ke bala ai ke jing yarap ke bekerpang dan kaliang jong ke komiti hadian bangi ladap ban yo lom yak pisah on i suthu ba kamlong ke besok nangkong i estimate ikne ke yeng bat sna tang po arlat tengkan ke komiti tin rei ndangi laya i ke kam dap te nadong sedong ke jinglut ke jing sap ke poi kumba lailak nyo hajar tang ke yeng jen rei gidang don ke jinglut jing sap ki ba menin sis ngiru ke ba nilai penut te kan sawan ke report ke banya sa ke floor jong ke district Nagaliang joga district. Kabangila abanle hapo jonga district na kabanta ka jiarap di para bangai kalong. Tang hakapor ba plu yeng. Kata kalong ga kabangila abanle. Kabangu jiarap kato kan le kum ka jiesno ktilang. Na kabanta panyarap itu gilong yeng long sam. Kibadon ka jingdo ila ka jonga yeng kesam lengba ka jing ing jong kading. Tenrai hakani kesam arajar fulai habai mesti jisi marngari le shimti kong sekretari juga SLD ila dan kajing i ka bakham jingai rengkat ba komiti bakapor kala dai namar bangi don bun ba kilong yeng long sam hapo ka sik jongi kiba duk kiba shitam bat kibom don ka yeng kesam ka babit kiba biang ban shong mansa rengkat kajing trai lang juga SLD ilala ya kaban ya trai lang kum uway ubriu rengkat kajing wadi kajing ram nagi officer sarkar bat nagi way ki para bangai kido kumcho
kiba sngau khia ka sim nagabanta ban yo ban shna ye yeng kumne kumbagalam nagaliang ka jonga nga soban ang mga ay kuplay ye kito baro ki riu rang ba kibale don ka banta ka bakraw ban no yo snyang open hey nagabanta ban la ban penurlong ban shna ye yeng ka ningkong kum ka SLD committee kani ka yeng ka sem jong ikong Teresa penpau ka jing swanguro ha ka ju ko por nagabanta jong ka district kaba la ibit yakaban shania aga SLD committee baka kan persyang de kilat kan ti baro ban thau nagabanta ban penurlong yakan de ka jing thumu ko ba ngangai kan de sngi ka bangidon komne ban yo ban le ai ka ba na ka bata ki para bagi jongi ke bron kam siya ka jing yaram klalong ka jing khu nagabanta chongki ngadon ka wei ka khot na tin ka jong lei ka wong kwa pen kan ma ni kan ka por habang ni pli ya kan ka yeng pat kata kalong na gospel ka jong Marcos klanong ka ba khasau ka khot ka ba nyo ka ba tra Jisu pen kan ma kumne ha ka to ko por ha ka ba udon ha ka to ka yeng ha Bethania ha ka por ka ba la pen sle yo da ka to ka riu kun thai da ka dabi alabastar kajing sle ka boko dot Jisu hadin ba kito ki badan lang ban ugli khnyum ya ga ai ka ba ka ni ka riu kun thai ka le wong ka to ka khat ka ba nyau jong gospel Marcos no ka khat sa wong nabar phidan ki baduk lem bat phi ka sngi banda phimon phila ban le bha ye ki namar phidan ki baduk lem bat phi hal ka sngi banda phimon phila ban le bha yeki naga banta chungi lang paro kani ka long ka khumar ba ba blai u ker khu ying ha kam ka cham ka jing trai ka jing ta ka cham ka don kam ying bangi yin nang ban yau ka jing ker khu ka cham bar ha bangi yi yeki wei pat ki ba don ka jing dok ka jing ker do ki ba don kam shisha ya ka jinyarap ya ka keti ka mon ka keti ka diang ka jinyapan le ai nda ka banta chongki Jisu u penkan mau yang ki ba ula ker khu yi banta paro pagi ngin le ai na ka banta chongki knang ba ki kin yo ya ka ai ka ba ki don kam ha ka jing em ka chongki Megalayapost.news